Kipat ba nakisnong goka bat alok pang bo begitim kilalan nyar ya kajing phat krat u kontraktor u balayo bor ban snaya ka surok PMGSY hakite kisnong na du kasnam arhajar khat nyau hanre hadu menta ula ino khlam da pandap ya kani ka surok menta lah nyau snam kani ka surok kalanang jat rathai bat kipat ba kimla ban pendan kam ya ka hakakit ka ba ikimarep ban pen poi shayau kini kisnong kidon Haronggara South Garo Hills District Kiseng Trimon Sngobha na kanika than kila ud bat ujor ya kanika jingle jung u kontraktor Shadisi office habak mara labun sen hendrei hadu menta 4 go EAA ya kajing trei hakani kasurok.